winduno e waliyagal makko makhtalafa fihi ithnan o wi wonde ko waliyu kay manan daddo waliyaɓe ɗum ɗiɗo meeɗa lurde hen la min albid wala min alsud wona to manan woɗede wona to ɓalede hay goto meeɗa lurde goɗɗo kulluhum ittafaqu fi wilayati o wi ɓe fof ɓe kawri e sennude waliyagal makko wa amma ilmuhu faqat o wi so tawi kadi ko gandal makko tan bindi faqad sannafa alkutuba o wi ɗum eɗen gandi o wallitima defte kewɗe faman harafa fihi shay o wi manan ganduɗa en hay wotere ɓomtaka hen wama uzila fihi kalima hay kemgol gotol ittaka e ko wanno وقد كتب وقد جعل قوله على هامش قول شيخنا أحمد التجاني o wi en mbi boom ko wallitino ko ene tarnane waɗana galle e ko cheikhna ahmada tijani wallitino ولم يقل في ذلك البيض ولا السود o wi ɗum waɗama selliri noon wona boɗejo wawi haalde ɗum itta wona tan e ɓalejo wawi haalde ɗum itta فقبل البيض والسود o wi ene jaɓi ɗum ɓaleɓe ene jaɓi ɗum waɗeɓe أنه من أعلم العلماء wonde kanko cheikh oumar koye ɓurɓe dadde e anduɓe o jeeya وهذا يكفيه بالتقرب إلى الله ceerno wi ɗum tan ngal ɗo gandal yoninomo komo ɓalloro ɗum Allah وولايته يكفيه بالتقرب إلى الله o wi waliyagal makko tanne kadi yonimo komo ɓalloro Allah فمن قال غير ذلك o wi kala mo haali ko wona ɗum ɗo فليفعل ما فعل الشيخ yo ar o golla ko cheikh oumar golluno فليكتب ما كتب من الكتب yo windu ko winduno e defte فليظهر ما أظهر من الولاية yo teññin ko cheikh oumar teññinno e kawnide waliyagu ومسألة الثالثة o wi masala tataɓo one كأنها اختص به o wi on masala kam elle ko kanko tan hertinana ɗum وهو الجهاد في سبيل الله waɗi ɗum haɓede e laawol townude diine Allah جاهد في سبيل الله o wi o haɓama e laawol Allah فنادى آباءكم o nodduno ko baabiraɓe mono noon ɓe بإعداء كلمة beele haa ɓe ndenda ɓe towna konngol Allah فأسفكوا دماءهم o wi baabiraɓe meɗen ndendi duufi ƴiiƴe mumen وأموالهم e jawdi mumen حتى يكون لهم شرف اليوم haa ɗum wonano yiɓe teddungal hannde من بين حي إلى ماثلة gila to manon hay ha yetti matina وكانت الصحابة رضوان الله o عليهم wi laatinomo noon sahabaɓe ɓe weluya Allah woni e mumen يقولون لأولادهم o wi eɓe mbiyananno kamɓe mawɓe ɓe sukaɓe maɓɓe حدثوا هذه الغزوات keele yewtirde ɗiɗo konuuli ɗumin konno فإنها شرف آبائهم o wi saabu ɗin konuuli gol waɗade min kaɓa noon goni teddungal baabiraɓe أما mon نحن o wi so tawi kadi ko enen فقد منا كما نال أبناء الصحابة o wi enenne en keeɓi ko henno ɓiɓɓe sahabaɓe وهذا شيخ عمر رضي الله عنه o wi oɗo ceerno men cheikh oumar mo jamtital woni e mum لم يكتفي في هذا o wi ɗum ɗo fof dey o yondinaki tan o haaɗi hen بل أخذ طريقة ala o yaa kadi on nangi laawol cheikhana ahmada tijani وهل هذا الشيخ عمر ceerno wi en ne namɗon beele oɗo ceerno men cheikh oumar نسويه برجل eɗen mbawi fondudemo tan e gorko لم يؤلف حتى كتابا mo ganduɗa hay harfe hay ke deftere wotere wallitaki حتى سطرين hay boom ma no ganduɗa hen fecci ɗiɗi bindol وليس من الصلاحية شيء tawi kadi to banggue moƴƴere ko wiyete salahu ko hay hunde hen o jogitaki فأحرى الولاية ala ko haali boom askitinede makko waliyagu فجاءنا وسرف قلوبنا عن شيخ عمر هذا on aray meɗen tan daro hakkude men tan rutta haqqillaji men ga yowidde haqqillaji men e cheikh oumar أنسوي هؤلاء بشيخ عمر ceerno wi beele ɓe haalanoɓe en ɗum ɗo ko kaala eɗen fondiɓe cheikh oumar انظروا فيها ceerno wi dartinduɗen ɗum no feewi أو نسفه أحلام آبائنا walla boomen jaɓanat oɗo mbaɗen ko haqqillaji jinnaɓe men ɗi gonno ɗayɗi فنقول أن آباءنا كانوا جهلاء mbiyen joni en jaɓi ko haali ko ndeke ko babiraɓe men ɓen gon majjuɓe tan فقد غرهم شيخ عمر وذهب ko به cheikh oumar tan arno homtiɓe tan kamɓe fof koɓe ɗayde tan yaade e maɓɓe ونجعل آباءنا وشيخ عمر كلهم darnen mbaɗen man babiraɓe men ɓe cheikh oumar ɓe fof سفهاء koɓe ɗayɓe tan yaade وهؤلاء هم الصالحون ɓe arɓe e meɗen tan ma ganduɗa mbaɗen ko ɓe goni moƴƴuɓe e jayali mumen أما يحكمون ceerno wi boni koɓe ñaawi kamɓe ñawɓe nde ɗo ñawore ɓe ñawani gonga بل أخذوا طريقة شيخنا o wi accu nangen lawol cheikhna ahmada tijani أخذه شيخ عمر o wi ceerno men cheikh oumar fouti nangingol وأخذه سيد الحاج مالك o wi seydi haji malik si nangingol وقد علمتم صلاحيته o wi eɗen gandi moƴƴere makko kanko seydi haji malik وقد علمتم أن السنغال o wi eɗen gandi wonde sénégal من دخل دكار في هذا اليوم kala mo daati hande dakar e oɗo ñalawma إذا حان وقت الصباح so tawi tan yonti waktu subakaji تسمع أسماء الوظائف aɗa nana ma no ganduɗa hen nande ma e wabifaji jama e nokkuji jama الذي عمله هذا o wi mo ganduɗa golle muɗum ko ɗum ɗo وهذا أيضا سفيه oɗone kadi mo ganduɗa ko ni golliri ɗacci ɗo yeehi one ko ɗayɗo mbiyeten ɗum وأشياخنا الذين في فوتا terenɓe men hande ɓene kadi wonɓe fuuta كلهم سفهاء ɓe ha joni kanum ne mbiɗen ko ɗayde ما شاء الله o wi ɗum ɗon ma no ganduɗa en wona noon فلنأخذ طريقة شيخنا enen jokken haaju men nangen lawol cheikhna ahmada tijani أنا ما خرجت إلا بأجل ceerno wiyen yen gandu yaltira
heɓani sowona saabu ko haalani en ɗo ko لنتذكر في دين ko beele ha mbawen siftorde diine meɗen ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى beele ha duttoɗen faade Allah subhanahu wa taala نستعين بما رزقنا الله في طاعة الله o wi beele ha ballitoroɗen ko Allah arzuɓini en ko ruttude ɗum e ɗoftare قال Allah تعالى وأما بنعمة ربك o فحدث wi joomi wi'i en so tawi ko nema joomi yewtir ɗum فتحدث بنعمة o الله wi en gandu noon ko woni yewtirde nemaji Allah أن تعبد الله بما رزقك o wi ko ha ndewra Allah e ko arzuɓinma ko في أوقاته الخمس الذي نسيفه e ko wonduno